womo ene hwe na de bia yese emra abrano woma hwe na woma wabra etisane te kasa obi obrafo a ono na ne emra nananom abra se we yenye we ne ye no womo ne hwe ema ne koso nti e from abrafo emo akwa nana we chi hine ene no abranje awon fefo adifo anye amoafo chabrako woni odino ho abram ebon doctor ena womo ebeji womo agiano the vice president of the Bono Regional House of Chiefs Motirega Msachiako Prempomwa Labusunya yema bibia kwaba ediba Old Boga TV wani guso na wohwe na wusantie ka ho yema kwaba ediba YouTube, Facebook ana yen TikTok platforms ni nyina so enedai da ponda na yabepie mu ewo Doma Traditional Council Doma anananom ahimfie pe osaje fo osiade o Dr. Ajimambadu etina adwam na se men ha maninka metimi a witness we ni etoso mienu of the coffee festival sani aya nananom no mfinhia enum achibia na aya nananom ekofie na womo asiesie afiseme wo bi aya niam ntoto ye nyina na nananom agina so de atoto ye na ye na wagina sadwuma de we so ene nananom a wadi kan ewa asamado mekire nananom samanfo di nsawoso nnuane eni womo edi nkomo ema wodi enipa a womo nsaka afiri odoma kuma na nyankropon nchen no de bere nananom ene womo ahokafo eno nti ena neda so yabai na this year de no sene yete no ene osaje force ade o Dr. Ajimambadu ni finhia duonum 25 years on the stool adema Doma nananom atankonwa sase no mfinhia duonum ni na no so ena kwafie ya eno so eba so yi nananom ebepa hontoma eno ti ene de yema wa kwaba ediba Doma Traditional Council ni nananom ahimfie awa abampredase medino still upon chicheku Old Boga TV ena oni edi ehia no koso ani entra ne beto fom bia ye befa na edi aba beto manim ene entra so abusunya sania yedika bo mamane no aha abampredase ahimfie na sania nananom amamre ni amane yete no nananom aduanafo akrabo okraman yejetua nanum na uhunu ne sape na cheso wura nananom aduanafo ahimfie ene de ya bai aduana piesie ni fie ni aba nananom piao na utimi hu a security enso ewa ha no ma bibia ye tight ya wo mo hwe se bambo ebeye adwuma mapa na sabia mu obi a ye hia no wo ha anaso ode basabasa ye bia beba no onya kwampo no wura ha na kampese ya ba be so ano sana bambo etie prevention is better than cure no na ye adwuma ewo bibia mu ye wuram eno nti wuram a this is a nice difference nananom ahimfia o ma hyeda asiesie benkum ni fanyina glasses no edi ahim nananom anije eye obaade ne bobre eho eno nti e ba ne se yenwia enua yenhwe na environment enko nanim a ade anananom domafo emfani agrokra eno nti na ohunu environment na everywhere clean ohunu se ye de pure waters bia na se rubbish bia agugugugu ba bia nananom atombo ase asiesie ha ama aha aya ahomka sane ebe ya yebetumi ahom mframa mframa pa na apomuden ewomu na obi enkofa yare enso ema ne ho gata we wa hai menyini se entontom bia betumi asimu a ode yare ebeka obi we ene ne wo se yekoso na ye bo hu dawuro ne ye prepare se abibifo se akanfo se Ghana fo na aboa ama ye nso yetimi atena se na ya hwe ne obo ade de ahye yensa ne nyina so na yetimi adimu ede no bi we ene ne ye wo ha we ni ne yekwafie de ba enti yekwafie na ya prepare fie na ya siesie fie na ya ma yakoma mu ate na ye de akoso aboye bra na yetimi anya yedie ene nkankro e wasase obo ade na nyankropon de ahye yensa no so edi no still upon chicheku Old Boga TV ena ne oni yehia no Doma abampredase ene ewe kwafie luncheon ye de bra live no nice so abusia yegusu a ye twa emfoni ewo nananom abampredase mekyere nananom ahimfie ha ama mahunu nia etie yakase abampredase a na kire se yaka aban mu na kire se biaya the head of state anaso oman ni nyina etiri etie no na ya ye friend aban mu enti yakasa aprida nso ya agoro nananom egoro edegege ohene eni na pamfo eni enunti yakwa ha yesi yakwa biaya ya aban mu na yagoro aprida no enunti ni benya edin aban predase na otuwani na ohwe edan ye wo he ya ade a yene nananom bedi komo na o matre reporting a wode esi edan ye wo ani mu hai
ba kon so ewa akire ho ya yefre ho no mo ema fiem eno no de obetumi awura mu a age nananom ama permission ena yebesan so ewa new edifice a eno so ewa bia ya nananom abodwa no ehon so enche ebetwa ehon foni ama omahunu eno na ewa minifa so hanom ya yekro no enti sania etie no o kan se o ba bamprida se dia na kire se ahaya ena obia edewo ebeba aha eni nananom ahimfie ekase enum akire ho no mo so residential area ya nananom etimi etena ho esan so je o ma wo ho na adehye bi mo so wa wo mo hwe ama bambo ena afin so efitnam aha ayehye san se yura fi mo se eja eso ewo ho nananom aduana fo ye oja wo makrabo ani okrama eja tua nanu nti abribia wo se ye bo oja nti abribia wo hu se nipa ewo ema fie mu ho na hanso en administratively nananom eye wo enhihye ya bibia so ekoso na ne ya yede wa ba die we the second edition as I can remember of this coffee festival 5 years bia ebaso I remember in the year 2019 bi wo ha na enyasem ketu akra na we the launching of the second edition as far as I can remember na minim ebia na nananom ewo ebi from de be mayen a yedu ho no na yede omudi nkoma mankasa mu be hunu bi na bibia so akoso e de ama this bus is Aduana football club nana nkasa ni football team ya Aduana busuani nyina etwa akire no wo mo bus e na wo ha no no ya egusu a eno so edi ni djuma ene me ye sure say agokansie e wo ho enti ye na obompaya na wabobi di akai Aduana Stars na bibia akonenim nana mo fa sanitation ni agro enti ba bia wo mo bedru no ya wo mo boba hwe say yebetimi asiesie ama ahonidie atumpan nti ade a sanitation vehicle no so ena edi atiri e wo ho no no na chesesa enetie aka be yese 50 meters yeah 50 meters bia no na yede wo adru the background so no yes senior America no still the presence of the security can be seen over here me who say police vehicles any police personnel P and so e wo ha no mo a wo mo hwe immigration for ha and afin so me who some military men any private security networks bebre almost so adwuma e wo ahemfie ha no ma hwe ama bambo akonanim Ghana National Fire Service for so ejina mu bibia eko nanim. So in terms of security I can assure you say everything is on point ya nananom ahwe e de niam nyina atoto na akwamo in the next 20 meters no you be do the double ground so proper na ya momo hunu nia ekoso ho Sergeant Force ade Dr. Ajimambadu watenase na one na pamfo nyina atenase a wo twen ahoho a efra chichiri meche beba na ene sample ya eda ho a ye de air lunch coffee no wo mo e de ato yanim ene nso ya nya nte say Dr. Mamu Baumia ya wono e Frankakura for dem NPP amanyoku ya wono ko ya na vice president e de ma the Republic of Ghana ono so dani monyam beba be to dwumade no nyina ne say oba besra na dada ena ne na dwumade ya be hia enti wo de obo baako ebekum no mamienu na bibia akonkan e wo hanom Old Burger TV yamawo akwaba edeba doma traditional council na finso abampreda se nananom atena ye ba bibiara wo ya wo hwe na otie no ubetumi subscribe to your YouTube channel no ubetumi follow ye on Facebook na wa like page no na wasanso a share so abusia aha ene adwumade ni nyina ekoso no yes atu enedi ahiro emema ewodwam abrafo na akeka wo no osajefo osiade yo Ajimambadu Dr. wono ene doma manhene nana eleti adwama na kwafie ne toso mi no a eno so yedie se nana betena banya so di ne fisha akonu no 20 years on the stool was a kwafie fa eno so woni 25 years wasanso shefa no ene sa ene ma kwaba yewramu enti aha no mo de amamre ne amane ne bekoso ne betoso fo bia no yede ene somo ama mo de hubi our Doma Traditional Council the main event council no aha no mo ene the na kasa ekoso no Osajefo Dr. Nana Ajimambadu nana ajina jebwa onyo eja hobo nyina no these are some of the students that also aba ya wo mo eba bengwa ama bibia akoso kama nana no mo eni ma abra atene ene akọ enkan enuti tafro jinya meban o kocha group so ena wo mo ewo han o ba bengwa ama bibia akọ nana no ma shase a wo mo etinase nana no ma shase etinase nana no ma shase etinase enuti wo ba koso bia no yede ebeto manyo ama bibia akoso kama
na obi biara ya wo doma empatable wole nananum ededi sawoso ededi sa enete yama wo akwaba ediaba Old Burger TV nye beto so ewa habia no ye ba kwaso na ye de asomo ama mankasa monsa aka yes Samri ya medo kase minana ye biase hene ababu number 2 hene ono na wote na dwamu a dwama twa ne ho ahia no in front of you nana biase ma ye boa no na chesesa na etie everything ye beto so ewa habia no ye bebo ye homode anse ye be ma monsa aka efi dwama traditional area na se dwama traditional council na free abankridase sa enetie anything yamo bi afa ba so homode ana share na fa comment Omadi ana comment muso ahodi na obi da kinkan bia wo ni o bless o tire ankasa sake tebe nanano mo agro ye baako enu ne pedi afebia nanano obi so na hono eya na agro so kan enu ne ma agro ne ye de na mama be ne amade akọ so de bia asu na ko ni ka Voilà so ça nuti sani amusha nananum asrafo abrafo womo enehwe na de bia yase emra abrano womo hwe na womo wabra etisane te kasa obi obrafo a ono na ne emra nananum abra se we yenye we ne ye no womo ne hwe ema ne koso nti e from abrafo na nananum di duma na womo duma enko yesanse womo ampia nananum mpie obrafo hini pia ena na pie yesanse nananum atremu se womo ena ya bambofo a womo ede bambo etu ekonkan nyinada ede ema nananum ani tisane te ye wura ma chifi ye wura ma bremponfi Old Burger TV ye beto so popia ye beto mani ma mo ni pie ma kasa ye ma obi bia afaba ede ba aha ede ifi mu ya ye beto ebia na jano ena asono ebia na jano ena asono abia be hu no okama je tua na numu no na mo ebia na fo ena apie ewo hono yes koso ana de tena ewo Old Burger TV ye beto so abia no so ye ni ebe to mani ama mahumuni na pepe ye ma wakaba wala busia so ehwe osaje fo se ade doctor na na badu na eti ya na ya mamu awu sanya eti pepe wa ha sa eti ananu mo ahima fo ananu mo infupi na wodi wa ho fe ene wodi mo nyam aba be charge made no atiri no sa da eti sa eti ya busia yuswa yawo abafridase ya dia afi ena yana na suma hene nana abaro piemu ewo jumade asia wo beka dinua ewo na wo mo ede mafi afashe no eho aye panentuma no ahye so Samri in your short osadefu anye amwampon tabrako cloud sa abato sayam ewo osadefu ani mu pepe etiri ya so ena yana na suma ehene odene ho afram brempon doctor ono so edi etiri ya ko be chia ninia na ababibia akoso kama enoti o hweye ewo Old Burger TV sada enetie yama wakaba nana wechi hine eneno abrante awon fefo sa enetie enoti ene jumadi no so yoni fui abafridase ede abebo odino Dr. Afram Brempon aye suma mayene ena odi animwa edom eka no ho a odi nsa etu nananmo esayemo no Old Burger TV on chishukunu mede yebeto so ewa habia no so yebeto so na yede abetu manim ama mawunu senia etie pote
Osajifo enye Amuampon Chabrako woni odino ho Abram Lebon Doctor ena womo ebeje womo agiano Sanetia Old Boga TV ena woni eguswa ojeno woni bibia Abramo from Abam Predasi Palace Doma Ahinku Nanano aji womoja eguswa wo Medina se nyeba tosu mudiano yoni ebesi amama senya etia Wama masusi mudiano na bangu ni etie kwa mabaso ana unu bi so ache na wahuno bi wo asem kabia obetime dia to comment box no mu na abo modia ma onsem no wati na boye Boga TV aya sabe amino kasei the vice president of the regional house of chiefs aya opportunity Setiago ya woye robo mayne afi ena nanani mbeni kwa wode ensa abeto osiade Dr. Nana Admanadu Ensen enuti afi ena nana robo ene ni domadura ono kuya na senemi ekache woye vice president Adema Bono Regional House of Chiefs Senior Osajifo Osiade Dr. Admanadu aye president no Nana so and vice president aye the House of Chiefs Sada Enatia the vice president of the Bono Regional House of Chiefs Oturega Msechiako Prempongwa ena wadu hanuma wadinsa ebato dunia ensa yemani adofo senya amandani amani atia no to mi ato enti anije sambanswa nananumu ekobo senya waye baako na watete wo mu ayeye no sada ena nananum eni wo mujuma Oturega Msechiako ana ena ya drobo manere afi ena nana dwedwamwa watcha this year na Prempong na why friend papa me Canada sanete odu kono na esiri no o Prempong ena wadu fie no robo ene do ma eya busia wo munyina da eya jama abusia kase no bi eroti oba de ya no aba ni di ma gasa o Boga TV ena yenemu edi sawosono sanete ina nanadi sa ebeto eye dinia odino Afram Prempong Doctor Ensen enoti we eye drobo ena suma ena odinsa eto ensayemno salanso ena nana wenchi mayine so eti nana suma enchempe odo eni biakoyo enkabomu eni kunju ya nana no ehwehwe edi ama bono no kianeke ebebe akianeke ebe akianeke so yabakoyani sanete Boga TV edino still upon checheku na video no ye Old Boga TV koso anani yentina wo YouTube, Facebook, TikTok babia obetmeni ye atre abusiano subscribe to your YouTube channel no sada so ena wa like ye Facebook no follow ye na san share page no ema obia sankabi wani jini ye koso wo ope bibia aka to social na no mukran obetmi aka sanso ena se o ase bisabia obetmi dia ba o ya na o ti bibia ase e fa mamre ni amade e kwan bi so ho a obetmi dia ba na nanu ayi ano emra esemu chance Old Boga TV yene na nanu mu ani din sawoso sada de tie nana ena tena na edwam no o ko kire dom Sechiako ena watra na edwam no sa ena tie yama obibia akaba na ba fi kese so yekuswa ewo do ma ba preda se ne beto fomu bia yaba ma musa aka ewo Old Boga TV ko so na ni entina